ni ki de bersekutu nama hak podo wani kendu yang harung ngelakong ya kiba ailat na government bagin walk out kai ke bangila banle naga kadau immediately ngelak bring down ya ka dor jong ka diesel bat ka petrol kalau bisa artingka ni duna na katu den rei ya kata mentangi dang examine na kalian jong sokar ni dang examine susu kumno ban pek nama ba kejingkiu jong ka kaneka international price of diesel and petrol is still keeping up. They are now taking into this consideration. Na trying in sasong kung pingin ang examine ma, kung no bingile, kinabangin laban, reduce susu ya ka price yung ka diesel ba. Pabristo ni igin ng hikay ro day kila challenge but boni gibril kila challenge balay kana ka ses balay kuwe day. Kili mo ang balay nam tay education sector. Laban jing pensay, kador kan day kono kador. Ya, kim day ban sulong emotional. Lada kisngau bakat government ha bakat collect assess lelika taxes ban ong bangi tap sepla nga try that is wrong ide ban sutu ba na kalian jom kinoi kainan jom no kan dei pisah dem tau pai ba kam dei ba pin sutu bakla bakan lung sangan en sya utau minister ni sya yuta yikini brokai ngopi namar ba keji tang na kan assess ka benyo na kalian ko petrol kampoi ko malais pak santo sos pak plur ke twitter de ba budget jongi tang na kalian jongka tang na kalian jom kanika education sector kapoi ko masih hajar aspak lo te hangta bi besuhu te tanga oi ki kinde ban sia kren lebe kita lebih kwa ngong pi ka perti RTI kadon go to the concerned directorate hinyo igi detail ko kadon lo dang lo sata ndai dang taru annually ni hapan ai ka kau but ka kau kolong has to be approved by CAG ka CAG report ni le hapoka house ibal ali hapoka house kamu kato kala ada ke public document ka babaro kila bania grand kila bania pek bania study le ban suya le ka allocation ka ba le be kulung puna ngatai kamba kimdai ban le kan mo pinamar ba everything is black kimdai ban long down ya ka ka bangila ka sok